Yo, your friend Agya Koo Abrante, your friend Kofi Edu Amedi so. Tete Mofra Film and Music Production. And a yemi company. Agya Koo Abrante, medical catcher. I only been pesa o mo kan say ase Kofi de wa mobra. Ma bobra. Se se mi o mi fie. Baby, we are part 2. Part 1 no plenya mai. The part 1 no bebrem. Na me the part 2 is so aka mo. E kitchen na mo no me ye aduane kakra. So me no ama punch na. Me stimi ho. Me mo na sisue. Na equipment a me de be no so ohun ti na payi no ni ade a. Chese niema bebre wo ha nkosua the corn beef no ni ade nyina wa. A chese me ba be mistiu papa bi. Na kakra me da sorry a mashasi ate ya wo mu na matima ade. Mashasi ache na me pese mutibi sent no me nuru ba bia so se de o hwe se de dwanam no etu hwan no a so te monte se dwanam no etu fa sa de mo hene buru ye TikTok for mo ni hene mo sense niema se de Kennedy Japan kan was mon smell sika me de me se mon smell janam yo agron kwa iguso minye me doko ne me chese me sichire ene minsuo ene mini doni ade soso e wa ha kakra me de be kire mo me wie ne masa brand na askinki na me de egu fridge no e mo me ho a na me ye no to abaako me bo na mabonsu me bo na mabonsu pintin bia da me nka ka obi me nkodan obi me fa me san ko hyabo obi ase na kina be dan masem kakra menya ana me no na me bibi me kitchen na mo no yegu so na sa ba mo nje sa mo shasa ya ponche no me numu a e tira sa ya ponche we mama ni o nyan kasa na me fa afom na me call ma yanka base ho aye ton dwanam no amia na me bowura ho o se me bo akobisa na me se muntwa bi ma me pede redie ne wo ho no e se ododo mu a otime de temo ntre be nan mama ni na me koto ye hwe mo se me num aduane ye eni me ho agro enkwan pa enkwan pa any stew o ka so ma de bu a enfra ni tem wa bi afre nu na afra na mu na tese ako kole zigizigi akole sampeni se de o ma me dia ketoduro for ma kotu e tua wa na patutu to the bra o tu be do za se you know ko kri o ti na fruits ah ti wure da mi se na afi na na wo be pe kan manya ko be faso yeah afi mami pe su kakra fan su kakra nu we something afena yeni belele ya ka ho nsuwe no ede ba be duwe na ma sanfru de wasi ne na wo sanfru no so na batimi anya ni nyina nsuwe a no hwi nyina aye egu ya ka ne de bitimi a wo ratlo enya hwi na afi Masha se no ye ni na ntini ndu ho ntini ndu ho eti afina me di we nu no ebegu we from coach say academy kwada no say jumping
ati team na ne nkwada no wi no no ene ye de beka ho ama team na gina to boss ne review me hu me sa me se man wotwe kra ka bo mu mutimi ne me gane e man wotwe e ka bo mu a mutimi ne me gane obi ga se na entwa me ndwade oye onyankopon tumi bia ni asase so ani onyankopon obaade tumi ese bibia wa wiase bia nsuo ho manua frama abo bibia kwaya bibia ne dia won si ahene bibia ye ewrade nyankopon dia intimidie abre ni abre bia me se nyame ebeye yen kan ensangu ye budie nyame obeye ye guso yen so ma bepre di obi be kaye no de ye gira ba bia sebi ye nsusu nse beba so ye mpre ho se bi no mu kire no eni matem sebi ye tutu ye ho fo ye din komo brana ye gumu tie na supem kirasem se de o waso wontie de honhom no ye de e ka kire asafo no kasa kire waso kasa kire wano se fa kwatena be bitwamada pa na wie ni se e be pipa fam ha minti menemo ento aso intimidi mu besia na mom me yas ice skinky no so a na mom hu kakra bi se de mi am ye my skinky ontwen mo betmenka me da ma se mo tie ma supreme ice skinky no ye partly e beba part 1 obi beka se won me ye no car park na se me de arewa etwa me ho ahia ana me ye eda ho ye de wi so ebrem we de fresh enya no ho akura letimi akase we kura ye eye part 3 because part 2 so garden e be a fish pond no ho de beba nya da de hwe ni tea e fa bi bo obra ye den obefa mu ba ko e da mo asi nyame nhira mu nyina ebe de ho ni ensi school there ena ya de binum so anko school e ko school na me papa bi bo na mane obi bo na mane no na papa bi due mu me papa so obetia wa Agya papa no otama wodidi enimire ni wie na enimire na wodidi awie no watana se be 15 minutes ya se 20 minutes no wa faze beje kota ade ebere me ba ya na waso nsa na sa ode ai so ta be gu hu no be hu ma be ten bi ba ku bia ko reading ma me do me nana me say ayo hu bin sam kra ba kase woni Yesu Kristo da bi woni so betan asema beto wo reading ansana yes aba mi free ho papa wa ba mi ma me nchen Kumasi amakum ansana me zo abe start new asafo mako school ho ana ndiko wi school me ba chen Maba ana medi ewie school aya no bi fisi man ko bi kura mi ko bi na se ni bi no di matem se ma kwakire ma dwenti mami papa
Satem didi a di mi ni nyina eda wani na o masoso beba bisunya nti o ma no o hwe o papa because o ma me edidi atem ma me timi ka say o social media na o mo ne ka bia eye boni to ma no be that atini no ono abetina wani maka che se nye sei na o kra kan se ma kire ma dwunti udi matem oh mini aga na ni ba adanti yeni matem ate na ye nyina ye ba ako madwen na mekire madwen a wudi matemi se wo se wodi ye ne ye ade na wo so nkamfo wodi ye na wudi matem na me wo kamfo wodi ye na aya na medi watem mini watem ti ade nti na wudi matem yo mini no ebre na wiedu ma wie biane no makoyi mi ice cubes medini cook bi agu ho aduane nso na ewo ayi ni artist ni bi agu so kosia da so na esa me ko dan no but me nko ho me tena kitchen ha ya na medi esan se menemo ene ye aduane ni ntino mesa ne mu nyina modi ti mi invite obi biala menene ye aduane se omra ni edo wase no kwafo nyame yawo ti aduane ho mame ebe musu esan pagu ade nyina wie pe ya mefo wase dani adominanti enyi iti edi ade no ese mahu ti mu dia mframa ya chi nyina ikiti bi sene makam omwa mi na menye aduane nton nya ma awe mi nu kam ho 3 years back adu sita be mam me yama nsuma bo afoforo Jana mno mapana hontuma yawa nguso nje sa mi na maki atira mudi monisem muni no problem ya koko koto no mo ho na mtutwa nkete flawe nemi na ne yedwa no yawa oh baby ovi, je viens de ton